Uskoro kreće HNL. Tako. Kako misliš da će izgledati tablica? Hoćemo krenuti od dolje. Krećemo dolje, može. Relegation, Istra. Istra. Stanite. 9. mjesto, Vukovar. Up. 8. Gorica. Ali će osvojiti kup zato. Osvojit će kup. Osvojit će Gorica kup, ne brinite. Onda na 7. su mjestu, a? Da. Slaven Belupo. Okay, Uvijek su u middle table. Tako je. 6. realno Varaždin, solidan klub. 5. mislim da je mogli roknut Osijek. Da. 4. Lokomotiva će imat zanimljivo. Loksa. Loksa. Ja sam njihov Lokos, znate. Da. Onda 3. Hajduk. Ništa od sezone, a? Ništa se opet Fritula. Okej. 2. Rijeka i dolazi opet doma. Fritula dolazi doma. Doma dolazi, ja. Dinamo. Znači, bit ćeš tam na Maksimiru. Na Maksimiru ćemo biti, da, slavit ćemo normalno. Može.